Od danas crnogorski elektroprenosni sistem obezbedio dodatnu energetsku stabilnost za preko 25.000 potrošača u dijelu grada preko Morače. Naime, trafostanice Podgorica 1 u Zagoriću, ispred koje se trenutno nalazimo, i Podgorica 4 u Tološima, povezane su novim 110 kV vodom, što u najkraćem znači da je CGS obezbeđenjem dvostranog napajanja trafostanice u Tološima osigurao pouzdanost u napajanju velikog dijela konzuma glavnog grada. Pored toga, završetak ovog projekta dodatno doprinosi razvoju dijela grada preko Morače, u kojem se očekuje realizacija brojnih infrastrukturnih projekata. Razvoj grada naravno zahtijeva i savremenu elektroenergetsku infrastrukturu, tako da je CGS, prateći potrebe za električnom energijom koje se iz dana u dan uvećavaju, pristupio realizaciji ovog veoma kompleksnog projekta. Ne samo kompleksnog u tehničkom smislu, već i po specifičnim uslovima koje je sa sobom donijela pandemija koronavirusa, a u kojima su se izvodile brojne aktivnosti. Sam vod je mješovitog tipa, a to znači da je od trafostanice Podgorica 1 do mjesta Vranić izveden kao nadzemni vod, dok je od Vranića do trafostanice Podgorica 4 položen podzemni visokonaponski kabel kroz naseljeno područje. Polaganje 110 kV podzemnog kabla izvodi se po drugi put u Podgorici, a investicijama ovog tipa doprinosi se modernizaciji prenosne mreže, sve u cilju kvalitetnog i sigurnog napajanja dijelova Podgorice koji se ubrzano šire. Primjenjujući ovakva tehničko-tehnološka rješenja, koja se prije svega ogledaju u izbjegavanju vizualnog utjecaja dalekovoda koji zauzima veliki prostor, CGS pozitivno utiče na kvalitet života građana Podgorice, vodeći računa prije svega o zaštiti životne sredine. Realizacija ovog projekta je dokaz da CGS ulaže velike napore u razvoju i unapređenju svoje mreže, od čega koristi imaju ne samo građani, već i potencijalni investitori. Ukupna vrijednost ove investicije iznosi 2.100.000 eura.